linggih. Ne mangkin lanturang titiang ngantuk nyari tayang. Kelintang angob kadisang sarameo. Ri kalone sang sarameo puniko nyingakin. Nah. Sane kacingaken nantuk sang sarameo boyolian wenten sang larang yadnya semalih nyane yadnya ne punika kelintang luwih mau tamu panjake sawireh yadnyone kelintang agung mejanten sampun mekatah punika parupanjake sane pas liweri kalone ngaturang ayah alit agung sekatahing sang pengayah punika cerik kelih uyakti sami pada gupuh rikalone ngaturang ayah ringide sang Prabu ulamane lian ring sang pengayah sane pas liwer naler kewuwuhin antuk sang meraga aditi sane kelintang mekatah pisan mako sekatahing para tamiune sane rauh maka sami sampun kesayagang katurin genah katurin linggih sane kalintang luwih mangkin lanturang titiang antuk nyari tayang mungwing pidabdab sang sane ngelarang yadnya kamar
maka sami punika ilen-ilen pemargin yadnyone sampun presida kemargian nganutin punika pulo pali nganutin separi dabdab parindikan ngelarang yadnya wenten sama mangkin raris caritayang wenten mekadi kantun pesemetonan sarang ide Sang Prabu Sang Asruwata Sena sang sane kantun pesemetonan ide Sang Prabu Boyolian wantah mepesengan Sang Seruda Sena ida sarang nabadab yadnya mokadis Sang Seruda Sena punika mawit sangkaning kapituduh antuk ide Sang Prabu nyarengin punika ngencakang nabdabang karya sane kemargian mangkin caritayang mekadis Sang Sarameo punika nyingaken wenten nasu sane nyarengin punika mebalih yadnyone rikalune kemargian Raken tingkap. Yes.